clear to the chibai ule PCL siam thari kania Tunhnai Chanchin April ninga achanga ni som pani in kara ko shan rong bol na Chanchin ni lo ngai thang o BCM shwai to 30 ne na mo phur na charge hlan na income ne ani April ni riat sang ni som ni panga chunudar khat khan Mizoram Baptist ko chan shwai tu wa thlan 30 ne na mo phur na church hlan na income BCM wholesale ko na ane ani a income hi BCM president Reverend Dr. C Vanal dikan kai shwain shwai tu 30 lom puin le fui na thu to ya soi nuwa church in hlan na ne ani Administrative Committee in thu alo rel to angin kumsang ni somni panga atanga sang ni somni pariat chunga ta na Assembly Executive Committee le Assembly Nomination Committee in Mizoram Baptist Kaushan Nwaya mo phorna sang chel tura athan ruat telak lu na le church in hlan na neyani BCM shwai tu thar mo phorna la te hi General Secretary Reverend Dr. H Lalthamwana Associate General Secretary Mission Reverend Arlarin Tluanga Associate General Secretary Service Reverend Bandal Muankima Reverend Silal Hungliana Executive Secretary Aizol Area Reverend Dr. Lazar Liana Executive Secretary Longtlai Area Tele BCM Noya Department Hautulu Head of Department Som Zirna in Hautulu Head of Institution Panga Tehian Kumthum Sanghi Somni Panga Atanga Sanghi Somni Pariat Thleng Ani Ang Shwai to third church hlan na in khom hi upaje lom sanga statistician in chongchai na in achi na ni Reverend Arlal Biak Lianan Reverend Dr. H Lalthamwan ne na General Secretary Church asang hi somni panga atanga sang hi somni pariata hlan Reverend Dr. Arlal Thanmoyan Reverend Arlal Intluang ne na AGS Mission Church hlan Reverend Arlal Nunziran Reverend Banal Muan Kim ne na AGS Service Church hlan Reverend Arlal Intluangan Reverend Silal Hunglian Nena Executive Secretary Aizol Area Church hlan Reverend Dr. H Lalthamwanan Reverend Dr. Lazar Lian Nena Executive Secretary Longtlai Area Church hlan Head of Department Nomination Committee in Arwatte Reverend Diraw Dinglianan Reverend Kela Nunsang Nena Director Christian Education Department Fellowship Department le Worship Department Church hlan Upa Kela Ro Luan Puh Lal Huzavan Nena Director Finance and Pension Department Church hlan Reverend Valal Monkiman Reverend Tilal Sangvong Nena Director Pastoral Ministry Department Church hlan Reverend Lerem Siamaral Te in Reverend Joseph Vandal Ruadan Nena Director Mission Department Church hlan Reverend Dr. Lazar Lianan Reverend Dalmun Sang Nena Director Communications Baptist Literature and Printing Church hlan Reverend Ilvanal Sangan, Reverend R.C. Lalthanzam Nena Education, R&D, Social Concern Department Director Church hlan Pularuat Kiman, Reverend Lazar Liana Kiangte Nena Administrative Officer Church hlan Upa Dr. Leram Zavan, Upa Dr. Bilal Din Lian Nena Director, Medical and Health Department Church hlan Reverend Dr. C. Vandal Dikan, Reverend Dr. Rodin Moyeral Nena Principal AICS Church hlan Reverend Dr. C. Vandal Dika, President BCMin, Upa Engineer Victor Larino Masailaw Nena Director Property Department Church hlan Head of Institution Te Reverend Kelal Biak Engan Reverend Dr. Bilal Ramlunan Nena Principal JBS Church hlan Puvi Sangan Dr. Arlal Nuntharan Nena Principal Hetim Church hlan Reverend Dr. C. Vanel Dika, President BCMin, Upa Silal Mingwan Nena Principal Baptist Higher Secondary School Sircon Church hlan Reverend Dr. C. Vanel Dika, President BCMin, Pisilal Ompui Nena Principal BES Sircon Church hlan Piming Thanmoy Patsuawin, Pivanal Thenglian Nena Principal School of Nursing Church hlan MBF Shwai to 30 Nena Mo Purna Church hlan na neyani April ni sari sang hi som hi panga tho chan ni khan BCM headquarters Sircon meeting room number 1 a Mizoram Baptist Federation MBF Shwai to 30 Church in hlan na hunan mang he hun hi MBF chairman Reverend Dr. Arlal Biakliana BCM Minakai Shwaya MBF secretary Reverend B Zazonalai LEKBK in report lang puya pek nuwa MBF treasurer Reverend Dr. LH Lalpek Lua LEKBK in sumdin mun tlang pui report a pe a kumsang ni somni panga atanga sang hi somni pariat chunga tan Shwai to third church hlan na ni ngalani kumsang ni somni panga atanga sang hi somni pariat Shwai to third chu chairman Reverend Dr. Arlal Biakliana BCMin Reverend Dr. LH Lalpek Lua LEKBK Nena MBF Chairman Church hlan Secretary
Reverend B Zazona Lai LEKBK in Reverend Dr. H Lal Thamwana BCM Nena MBF Chairman Church Hlan Treasurer Reverend Dr. LH Lalpek Lua LEKBK in Reverend Larodin Puya LS Ngaling EKK Bualpui NG Nena MBF Chairman Church Hlan Mizo Baptist Federation hi April ni som pathum sang hi som pan hi khan Baptist Principal le Doctrine chunga Mizo Rama kaushan pol sang ten in lai chi na le tho ho na chazo kan nei theinan le pathian ram ta na changkai zo ka rong kan bol ho theinan Mizoram Baptist Federation MBF din ani NEICCWA Inter-Unit Visit Program in MBKHP Shwai tu ten Evangelical Church of Maralen Nu Paul KNP Headquarters Siaha Antlo April ni nga atanga ni ruksang ni somni panga inrin ni le pathian ni mangkhan NEICCWA Inter-Unit Visit Program in MBKHP OB panga le Executive Committee members som pani ankal lomchunga lalparong bol samza chang ni ti thupui mangin MBKHP shwai tu ten pathian thu cha ansoya PF lal ompui Assistant Secretary MBKHP in Introduction le MBKHP report lang pui pe Inrini zana Evangelical Church of Maralen Local Church Mesavaya hun manani lomchunga lalparong bol omziale poimo na ti thupui mangin pizo mangai MBKHP Finance Secretary in thucha asoya pathian ni choma Evangelical Church of Maralen Local Church New Colonia upabi sing pari MBKHP Vice President in lomchunga lalparong bol achul na ti thupui mangin thucha asoi Pathiani zana Evangelical Church of Maryland Local Church Shaloma lomchungalal parong bol na hrat swati thupui mangin MBKHP President PHK la lianzawin thucha asoya inkhoma piang in zaipol malzai moi tak tak ngai thak chinani pathiani jing le zan inkhoma MBKHP shwai tu ten BKHP la an rembok pathiani chunnuwa hian Evangelical Church of Maryland KNPN konlai Grace Children Home an tlo Evangelical Church of Maryland KNP le MBKHP shwai tu ten inkom ho na hun nuam le lok takan mangani tumkau pathiani Palm Sunday manani don April ni som pathum sang hi som ni panga pathian ni hi kaushan ni poimo tumkau pathian ni Palm Sunday ani he ni hi khovel puma Christian de chuan ursun takin an mang thina Mizoram Baptist kaushan po in kaushan ni poimo zinga telin ursun takin kan mang thina ni kumin tumkau pathian ni thupui chu I thinlunga Christa chu lala ruat ro petera thon khanbung thum chang som panga ani ang tumkau pathian ni hi laliswa Jerusalem halal anga alu ni sha rengna ania pathian ni ani ba ka Christian te tani poimo bik laliswa lale ani na puan chwa tharle na hunle ama choi moina ni atan manani hetianga mangma saber tu te chu Jerusalem kaushanan ni kumzabi pali na top lama an mangchan chau ni in soyani atak takalal iswa Jerusalem halal anga alu atanga kumzathum nu daya hen ni hi ser chan ani chau ti na ani tumkau pathian ni hi ni na Jerusalem lu na ni ti po in soy ni boka he hun hi apoi mo wangin chanchin thabu ziak tu pali te hian an ziak thewani apoi mo na chan chu he khovela om chunga wan tlang shial khopa langsara Jerusalem khwa lu chunani ti sa om chunga mi pui wan tlang choi moi a hlo ve tumani wan tlang shia ta hlalani ziatar lanna om chumani Mathaya chuan he hun ro pui taka hian mi pui zinga atamzo kin lali swa kalna konga chuan an puante an pha baka thinga mi cholan sa ta an pha bokti asoya zo hana chuan Jerusalem mi pui ten tum kau kengin an hmuaka ti lali swa chu Galilee ramatangin athil makti mutu tam takin an ronzuya Jerusalem a khopuya cheng ama ring tu ten an lo hmuak boka ama ronzui tu te le lo hmuak tu de chuan ri rumun khatin lali swa chu an thei tokin he huna hian an choi moi ani chutianga ama ngai sang tu ten an choi moi na chu chun zomin tumka nga chhol choin lali swa choi moi na kongzo hi Christian te zinga ni zui ani ta zelani tumkau pathiani hian lali swa choi moya tumkau ne na kongzo hi nau pang KNP ti tura kan da deu ni in nalanga atok lo hle Jerusalem che vela mi pui lalani zial re chiang tak tak lo tu te ma in khati khopa an choi moi chuan ke ni a she chiang tu thinlung ti war to te hi chuan thei to pa choi moi hi kan ti ngei turani Aizol area GKP shwai tu ten GKP marpara unit silver jubilee lomna an manpui
April ni sari sang hi som hi panga tho chan ni khan Aizol area GKP coordination committee ya shwai tu rongbol tu lal mun sia ma pau tu chairman tlangwal larin dika executive committee member media sales secretary le nula zoram mangai zwali soloi stechu GKP marpara unit silver jubilee manpuin ankal April ni ria sang hi som hi panga thole ni khan GKP marpara unit silver jubilee lomne inkhom ne ani a somhala ma rongbol tu lal mun sia ma pau tu Aizol area GKP coordination committee chairman in silver jubilee lungphun honga lungphun a honzo a jubilee dar wa kani a inkhom in chunzom halani a inkhom hi GKP marpara unit president pu h lalmat chwanan akai shwaya shwai tu hlui choi moi na hun man ngalani min shwai tu lal party thupui mangin bial to pastor reverend jacob lalnun lo pau tu ne na tengin pathian thu cha ngai thla kani so nulama jubilee lomna fellowship ne ania marpara mission compound thok tu le marpara achanga missionary kal tenan telpuya bcm marpara koshan achanga missionary akal nulala biak thangin atho na chanchin le GKP silver jubilee che baibok na thu cha to yesoya fellowship bana silver jubilee lomna roi koshan pum hwa pin che ani Silver Jubilee lomna income hi zan lama ni chunzom le in GKP marpara unit vice president pupilal fak oman income akai shwaya he huna hian Aizol area GKP rongbol na le matchop report tlang pui tlangwal larin dika executive committee member Aizol area GKP ne na tangin ngai thla kani nula zoram mangai zwalin zai rongbol na anei bok rongbol tu lat mun siama pau tu Aizol area GKP coordination committee chairman ne na tangin GKP marpara unit shwai tu kal chuak to te zongjong in pek na awanga he jubilee program hi mang theian ni dante pathian shwai na an chana wang le tu na shwai tu lani mek te pon kristali kaushan ta na thei top chua rongbol zel turin foi na thu cha atsoyani Aizol area GKP shwai tu ten GKP khozol pastor bial inkhom puian manpui April nili achanga ni ruksang hi som hi panga khan chalai Christian Paul khozol pastor bial inkhom pui voi thumna le ro rel voi som pathumna chia pui biak ina nei chu Aizol area GKP coordination committee shwai tu ten an manpui choi moila anina choi sangang che ti thupoya manani April dinga chang hi som hi panga inrin ni chokma a GKP khozol pastor bial ro rel voi som pathumna nei ni in chonhulama bial GKP sports ni chunzom ngalani April ni ruk sang hi som hi panga pathian ni jing in khoma rongbol tu v vanal ro puya Aizol area GKP vice chairman in greetings soin pathian ni chotnuwa upa f chasiama senior advisor in thucha toi soibok in khom puya hian bial chung GKP member somriat parok palai riak lutin Aizol area GKP achang hian upa f chasiama senior advisor rongbol tu v vanal ro puya vice chairman rongbol tu arlal din puya assistant secretary pularin sang mar executive committee member nura PC larin chani solois le joy om tu pakhat kalin in khom pui nuam le hlim om tak manani BKHP Ratsiveng unit 10 retreat an nei April ni som sang hi som hi panga ni nga ni chumadar som pakhat khan BKHP Ratsiveng unit chuan Ratsiveng biakina shwai tu retreat an nei resource person atan upabi singpari Baptist today circulation manager chu an mang he hun hi PH zautan sang hi unit president ina kai shwaya pilom zwalingen te in zai rongbol na ane zo in resource person upabi singpari Baptist today circulation manager in shwai tu te mo phurna le shwai tu din huntlang pui te soin retreat hi BKHP executive committee member program committee member tele bial chen shang bu fai cham secretary chintana wat sayani shwai tu te ankal cha in hun lok thak takan mangani MBMP executive committee meeting ne ani April ni som sang hi som ni panga ni nga ni chomadar som pakhat khan BCM chan mari committee room MBMP executive committee meeting voi som panga na ne ani meeting hi MBMP president rongbol tu chongro lura chong thui na kai shwaya pathian hne na in koltir na ani nu in secretary reverend dalfak zwalan report lang puye pe thurel tlang puite environment hum hal chungchang te rui hlo do konga malak thu te Christian hospital longtlai colonoscopy leina tur chan puina turte MBMP shwai tu ten BLBMP tlot chunzom zel ti tele MBMP in khom pui sang hi som ni paruk program siam dan tur tlang puite an relani MBMP ro rel sang hi som ni pasari dol du tan hun honani a November sang hi som ni pangaral ma in ro rel dol dil du chuan MBMP secretary ne na dil na thelu turani Mission Convention ne ani
April ni nga atanga ni ruksang hit som ni panga in rin ni le pathian ni mangkhan BCM chon pui biak in aizola mission convention ne yani speaker tan puti ngak sanga mission promoter an mang mintir ta che ti thu pui mangin thut soi ngai thla ka ni ya in khoma piang in zai po le mal zai te ngai thla ka ni in rin ne chon huwa ko shan pui pa te nen in kom ho na ne in zon le cha na hun te manani a pathian ni zana convention hlung takin an chiak ta ani Pastor Bial Shang Shanga KNP in Kompui and Mang Bazar Pastor Bial April ni nga atanga ni ruksang hi som ni panga in rin ni le pathiani khan Bazar Pastor Bial te chuan KNP in Kompui ki kon bia kina an nei speaker ta nula PC la ruat pui KNP trainer chu manani in rin ni chu ma a nu le pa choi moi ti thu pui mangin sarmon ngai thla ka ni ya nu le pa thu oi chu fin na mel som na le dam reina ani thu te mangin sarmon ngai thla ka ni pathiani chuma a rui hlo ti thu pui mangin rui hloin nuna ti chia dan te no pan lai atanga inven film khora ngai zia te soin rui hlo ti lo tura in tiam no pang engemo za tan om bokani in khompuya hian no pangten chanvo sang sang solo group zai te ba ka common song Christian habu number pakhatna thiang lim solfa le Christian habu number zangana mi thiang lim kalna kong lui ka zo in leng khom zai mangin le thu fing te bung som panga chang khata tanga chang som mangin thu von soirwal na te an nei no pangten nuaman ti hle bazar pastor biala hian KNP bazar unit KNP ki kon unit KNP venglai unit le KNP denthar unit te omin KNP member zongzong hi anwa in zasari somriat pali an omme kani Ratsibeng pastor bial April ni nga atanga ni ruksang ni som ni panga in rin ni le pathian ni khan Ratsibeng pastor bial te chuan KNP in Kompui Ratsibeng biakina an nei speaker tan pu HP la rem tluanga KNP trainer chu mangin pathian khongai na sam number za pathum chang som pathum ti thupui mangin sarmon ngai thla kani in Kompui a hian no pangten chanvo sang sang solo group zai te ba ka common song Christian habu number za somruk pakhatna kanuna danglam na maktak maya thleng ta ti le thufing te bung ruk chang som paru ka tanga som ni pathum mangin thuvan soirwal na an neya no pangten nuaman ti in an kham lo hle Ratsibeng pastor biala hian KNP Ratsibeng unit KNP Moria unit KNP Venglun unit le KNP Bethel unit te omin KNP member zongzong hi anwa in zanga sumnga pakwa an omeka mi pa zan hi somsari paruk le mi chia zan hi somriat pathum te anni tin shwai tu hi bial chunga somsari pathum an ombok Zotlang pastor bial April ni nga atanga ni ruksang hi som ni panga in rin ni le pathiani khan Zotlang pastor bial lung le te chuan KNP in Kompui Zotlang biakina an nei speaker tan Reverend Joseph Vandal Ruata bial to pastor Zotlang pastor bial chu manni in speaker hian no pangte chian iswa mathai bung som pakwa chang som pali ti thupui mangin pathian thu cha asoi in Kompuya hian no pangten chanbo sang sang solo group zai recitation worship dance musical drama skit te ba ka common song Christian habu number zathum som buk pakhatna kan ko shan lung phum chu ti le thufing te bung som ni pali chang khata tanga chang som pani mangin thuvon soirwal na anneya no pangten no man ti in an kham lo hle Zotlang pastor biala hian KNP Zotlang unit KNP Zotlang North unit KNP Pukpui unit le KNP Pukpui West unit te omin KNP member zongzong hi anwa in zanga som hi pakwa an omme kani na thial bazar pastor bial April nili atanga ni ruksang hi som hi panga zir top zana tanga pathian ni zan thleng khan na thial bazar pastor bial te chuan kanan na thial biak ina KNP in Kompuyan nei speaker tan PME lal nun pui KNP leader trainer chu manani speaker hian chandam na ti thupuya mangin pathian thu cha soiba ka ri hlo thatlo zia in zir tir na hunte amanga no pangten nuaman ti in hlok thla kan ti hle in Kompuya hian no pangten chanbo sang sang solo group zai recitation worship dance musical drama le quiz te ba ka common song Christian habu number zanga somthum pani na khovel sum tin reng le lunglu ti le sam number somthum pali chang ria ta tanga chang som ni pani mangin thuvon soirwal na an nei bok na thial bazar pastor biala hian KNP bazar unit KNP venglai unit KNP kanan unit te an omme kani na thial north pastor bial
April ni nga le ni ruk sang hi som ni panga inrin ni le pathian ni khan na thial North Pastor Bial KNP in khom pui voi som thum pahni na chu BCM biak in electric na thiala nei ani a speaker tan silal machwana assistant professor AICS manani inrin ni leng in bial chung unit chang KNP ten special item chang solo recitation group zai le zai pol te antirin hunan manga choma hun le chotnu huna chenin choma lama hian rui hlo ti lo tura in zirtir na hun manani inrin ni zan pathian ni jing le zana te pathian biak in khom nein speaker ne na tringin thu oi na ti thu pui mangin pathian thu changai thla kania Esther namte in zai rong bol na anei bok nya thial North Pastor Biala hian KNP unit pathum le unit la nei chi alo ko shan pakhatan oma in khom pui kal an thalea KNP member zali velin he khom pui hi an chimani na thial South Pastor Bial April ni li atanga ni ruk sang hi som hi panga khan na thial South Pastor Bial KNP in khom pui voi som thum pahni na chu BCM biak in chan Maria nei ani nau pangti le tunlai khovel ti thupuya mangin Bial to Pastor na thial South Pastor Bial Reverend Silal mangai zama speaker mangin in khom pui lim om le nuam tak manani in ti siak na hla atan o mitinin kutbeng ula ti le thuvon thu fingte bung som paruk chang khata tanga chang som panga chu manani bok in khom pui in ti siak na pia lama hian unit atangin group zai solo recitation te nei ani in khom pui chunga tholom he Baptist English School na thial ti changklun zel nan le District Child Protection Home ti chan pui na na mantumani in khom pui chunga tholom tling khom zong he cheng sing thum sanga za ani na thial South Pastor Biala hian unit pali chan mari lungleng model le penial te an oma bial chung KNP member zong hi zaruk som thum pathum ni in pakhat na KNP model unit pahni na KNP penial unit pathum na KNP lungle unit palina KNP chan mari unit te anni leite Pastor Bial April ni nga atanga ni ruksang hi somni panga inrin ni chuna tanga pathian ni zan thleng khan leite Pastor Bial KNP in khompui leite biak ina nei ania speaker ta rong bol tu Jack Lalfak oma zadeng KNP trainer chu manani inrin ni chuna unit in el na shang nei ania inrin ni zan atanga pathian ni zan thleng in sermon in khom nei ani thupuya no pangtele rong bol na ti chu manani pathian ni chnuwa in pol ho na nei ania item shang no pangten an ti ba ka rui hlo that lo zia in zirtir na nei ani in khom puya hian no pangten chan bo shang solo group zai extended recitation skit worship dance te ba ka leng khom solfa hla le baptist thurin puan chwa kai toy manga in el na nei ni no pangten nuaman ti hle leite Pastor Biala hian KNP leite unit KNP tuipui di unit KNP Rotlang unit le KNP Maudar unit te an oma KNP member zong hi an vain zanga somthum pakhat an om mek ani chongte Pastor Bial April ni li atanga ni ruk sang hi somni panga khan chongte Pastor Bial KNP in khompui munlai biak ina nei ni puro chan sang van diaw KNP leaders trainer cho speaker mangin Bial KNP in khompui hlim takin an mang zirtop zana tangin pathian ni zan thleng speaker hian no pangpua la thu cha asoya zan khatna a pathian le mishing zan ni na a chandam na tlanna pathian ni zinga no pangte pathian thinlunga pathian ni zan Krista local le na lalpani in hun to pakharani he in khompuya hian thuvona Baptist ko shan thurin puan chwa kai toy chu no pang hovin soi chinin inrin ni chuna no pangten an theina le thiam na ti mangin pathian fakna le choi moina hun hlim om takan mangani pathian ni chnuwa rui hlo do pualin hun manani a he huna hian speaker pura chansang vandiaw chu resource person a manani no pangten nuaman ti in hlok thla kan ti hle BCM chongte bial in khom pui hi pathian ni zan in khom ba na achia kani BMP electric Pastor Bial ten Bial sports kammi tan nei Electric Pastor Bial BMP te chuan planning a anlo da to angin Bial Sports Commit chu April ninga atanga ni ruksang hi somni panga inrin ni le pathian ni a farm veng biak ina an nei inrin ni a liandala mini sports complex farm venga Bial Sports an neya upasi Birmingham senior advisor in pathian hne na in koltir na ani hnu in fiam na chang mangin unit tina tangin IO in thangin in el na hunan mang zana mi chanin Chanchin atanga mason Philippi bungthum chang som paruk ti thupui mangin upatilal engzawan pathian thu cha asoi pathian biak in khoma piang in zai pol mal zai te omin pathian ni chon fellowship a quiz buat sayani bok mi thi pathian ni zana chiakin bial chung BMP ten nuaman ti in hlok thla kan ti hle
Reverend Nal sang zwala sailowin farlo huna mangmek Reverend Nal sang zwala sailo Arunachal East Field Director Omek Chuan April ninga atanga ni som pathum sang ni som ni panga inkar hian chan mari pastor biala huna mangmek May ni thuma changa may ni sari sang ni som ni panga chung hian thingsai pastor biala huna mangli anga may ni som pakwa achanga ni som ni panga sang ni som ni panga chung hian saudan lai phai pastor biala huna mangle bokang One day camping nei ani April ni som sang hi som hi panga ni nga ni khan junior 3KP te pawalin ni khat o camping BCM Bethel veng huna nei ani speaker ta nombol tu FC la nun tluanga chuman ni in speaker hian chitu ra seng shemhun chung chang pian thar poi mo na pathian mangai na le pathian ne na kepen ti thupui mangin thu cha soya junior 3KP member le shwai to engi mozat kalin hun hlok thak takan mangani Christian Standard Bible India ramatlang zarna masaber nei ani April ni nga chang hi som hi panga inrin ni chonhudar thum khan Dynasty Hotel Conference Room Guwahati wat se ni he in khoma hian Northeast India ko shan shang atangin mi nge mozatan kal khoma BCM atangin Reverend PC Lalnunzira Regional Director le Reverend PC Laropuya Bial to Pastor BCM Shillong Pastor Bial Tiba ka BCM athok Nula Jesse Lalramneli Secretary NICCWA ti antelani kalkhom te hna hian Bible le linthar Christian Standard Bible le khabu chatak engi mozat anpe Southern Baptist Convention USA rongbol na peng poimo tak pakhat Lifeway chuan Christian thole hlaba ka pathian le khabu thiang hlim chong tluang tlam le shiat fia olzo ka le lina sem chhuate mimal le kaushan te tan pathian thu wonder na manrua che sang sang buat sai na te thok turin April ni som pakwa chang hi som hi pakhat khan India sarkara a inziak lo tani Ram thim rongbol na Chanchin ni lo ngai thang o MP and MH Field April ni nga sang hi som hi panga khan nakpur khwa a Christian Fellowship pali te chuan BCM Mission Nwaya o mandu thu soin Field Director Reverend H Lalrem tluanga hova ngai venin nakpur khwa a Christian Fellowship pali pastor te anvain chung ko somli panga members a chuang chulom takin an zawaya laklu anni heng fellowship pali te hi sui finin kaushan pakhata siam tum me kan bok Bengal Field April ni ruk sang hit som hi panga khan bir para area a baptist machang pathum nei belani April ni ria sang hit som hi panga hian ZBMS academic session sang hit som hi panga atanga sang hit som hi paruk chanli ania zirlai zanga somni vel nen bul chanani hostela mi som hi paruk vel an ommek bok Arunachal Far East Field April ni thuma changanili sang hi som hi panga khan Wancho Baptist Association 10 Mission Center Nyanuwa Centralization Seminar cum Leadership Training neyani a Resource Person at Field Director Reverend Zedila Rozwala Kelal Chan Himale FP Lal Chathang te an mang heta hian pastor Somruk Vel telin hun hlok thak takin an mangani April ni nga sang hi som hi panga khan Wancho area 4 Titan Sunday School meet neyani a kaushan pathum atangin nau pangza Somruk Vel itelin inti siak na tele zai rongbol na hunte an manga missionary arla ro changin fuina thuwa soiba ka pu FP Lal Chathangan pathian thu cha soibok Mount Carmel School saka work camp turin zotlang kaushan atangin mi pali an kala atul chul na an thok do nani Tripura Field March ni thum sang hi som hi panga khan Baptist Mission Primary School principal mi som hi pakhat ten account training Agartala a an nei he training a hian resource person atan pusi Vandal Soma principal LM English School le Pilal Thanzwali Haunar principal St James Higher Secondary School te an mang April ni nga atanga ni ruk sang hi som hi panga khan sai som Sajai Baptist Association chunga di kon kaushan upa training chu Gongrai Baptist Church ani ania speaker atan field director Reverend Zading Liana Pachwao Reverend Sidon Tarai ES SSBA Reverend Chandrol Almol som le Reverend Nalpan Liana te an mang he training a hian kaushan upa zan hi som pariat an telani March ni ruk sang hi som hi panga khan BMPS Diwan Chara Building Third so Field Directory na honga BMPS Diwan Chara hian zirlai som sari panga omekin principal hi en Vanal Feli ani
March ni ria chang hi som hi panga thole ni khan Tripura Theological College chuan valedictory service an manga valedictory a hian mi pariat te thla an ni TTC hi BTH zirna ni in tun session a hian zirlai somni panga an nei ani valedictory speaker a hian Reverend Rajani TBCU chu manani Jharkhand Field March ni somni pathum sangthi somni panga khan ring thar baptism chang som pakwa lai lalpan na pe hemini vekhian translator tur mi pakhat tlangwal manoj murmu la kani bok March ni somthum pakhat sanghi somni panga khan thok tu missionary ten kum top financial year kharnan pathian hne na lom thu soina le in hlan tharna in pol ho na limom takan mang April ni som pakhat sanghi somni panga khan mahaso native workers meeting ne ani a in fui tharna le rongbol zel dan tur te soi hawani Assam Field April ni roksang hi somni panga khan Dubri area Lalkura a biparukin baptisma an changa baptisma changthar te hiring thar vekan ni Nayak gon kaushan a po putar pakhat Christian nilo Chela aron north hengin baptisma chantir ni bok April ni roksang hi somni panga tho khan Boro area lama po baptisma changmi som pakhat nei ania anjinga mi parukte hi non Christian an ni April ni som panhi sang hi somni panga khan Dubri area Saljara Christian Children's Meet ni anidona Speaker tan putsiam ki makhyang te aniang Christian Children's Meet a hian thu le hla a in elna chi sang sang ne ani dona naupang ho te po in an phurin an inward sai na sa hle Khatizong Tunhnai Chanchin April ninga achanga ni som panhi in kara kaushan rongbole Chanchin kan ngai thla ka kan clear ho the te chu ni e